Ini kate lapo iki, kerucil iki. Kamu mau apa? Qiraah sama sholawat. Emang kamu bisa? Iso. Sopo sing ngulangi qiraah sapa nak? Yo ayah. Ayahe sampeyan sapa jenenge? Royansyah. Sapa? Royansyah. Panggilane? Royan. Royan. Yang ngajari qiraah ayah sendiri. Iya. Terus yang ngajari sholawat? Mama. Oh, sing ngulangi qiraah ayah, sing ngulangi sholawat mama. Kamu lebih sayang ayah apa lebih sayang mama? Mama. Berarti ayahnya medit.